باش تماشاوان هجا ji Washingtonê ji stûdyoyên dengê Amerîka em dîsa bi bername Kurdvizyon di ekranên Özgür Gün TV de ne. Îro salvegera duyê ya qirkirina Şengalê ku bi hezarên Kurdên Êzidî ji aliyê Daişê ve hatine kuştin û revandin. Em ê divê bername vê hefteyê de bi giranî cî bidin çalakî bername û raporên ser qirkirina Şengalê û trajediyê Êzidiya bînin pêş ekranên ve. Dîsa mêvanekî me jê li stûdyoyê li gel me be ku li ser ve roja xemgîn bipeyve. روز باش. ایرو سه طبقه دویمین یا سوگرا کمکوجی شنگالیه کو تروریستین داعش در باسی هرم شنگالی بون و به صدن ازی کشتن جبو بیرانی ناوی روجرش ازیان لپرزگه لالش ده کمبون پیامنر مک هوا عمر لوی ده بو و اف راپورت آماده کر. سالیا دا کارسات شنگاله کو نهال گلک جهان دهت ساخکرن لو مال پرزگه حلالش نورانی و به آماده بونانی نر نتوین هفگرتی و قنصل و سفیرین گلک ولاتین بیانی هر وصاب آماده بونا کسایتی برچاف لهرم کردستان و عراق هات ساخکرن ل دسپیک چند پیف هات نخواندن جلای آماده بویان و همیان تکستگر کو او کارسات بسر کردین ازدیهاتی لشنگاله فر نهت جبیر کرن. أن أعبر عن شكري وتقديري از سپاسیار رول گرنگ حزب همپیمانات دکن برابرتی امریکا دشار داعش دا او رزگار کرنا خلکی آسمان لسر چیای شنگاله. ولاتن یگرتین امریکا پشتوانیا جواتا ازدیان دکت. ام ایرو لویرینه بو بیر اینانا تراجیدیا پرغمگین جبری 2 سالان هاتی انجام دان. ام لویرینه بو آلیکاری کرنا ازدیان و امکاری دگلوان دکین بو پارستنا مافه مروان دا پشراز بکین افرنگ تراجیدیا جارکادی چنبن. ولاتن یگرتین امریکا پجوچونان دگل هوالبندن عراقی دکت بوجناف برنا داعشه و نهلان داعشه باشترین ریه بو مسوگر کرنا پاشاروژه بو ازدیانو کماهیان لعراقه. هر وسا قنصل امریکی لهرم کردستان تکسکر کو او کارساتا جگدارن داعش به سر ملت ازدی اینای فر برچاف بهت ورگرتن. Today is a somber occasion. We remember Yazidi victims of Daesh. ایرو دوی هلکفته دا ام قربانیین ازدی و ایدئولوژیا داعش یا کینه ببیرتینن ام ریزه لوان کسان دکن اوین بونا قربانی و کتنا بن کردارین هووانه اوین مالباتین خوش دست داین ام گندو باجرن ویران بوی ببیرتینن اف لهوهاتنا بیر آنینانه دا ام پشتراس بکن که قربانی و رزگار بوی ناینش بیر کرن هرچندی اف بریناج دستانا جیانا تراجیدی هین لجه خویه ریز لبرخوادان و پیداری آوان دکن. ساخکرنا سالیا دا کارساتا شنگاله ایرو لپرزگه حلالشا نورانی هات ساخکرن به آماده بونا زیدتر جه 20 قنصل و سفیرین دولت بیانی. همیا تکس لوی چندت کر که اوا هات سر کردین ازدی به جینوساید بهت ناساندن و همی مافو امتیازات نوان بهنه برچاف کرن. کاوا عمر دنگ امریکا قزا شیخان پرزگه لالش 2 سال پشتی قرکرنا شنگاله هینجی به 100,000 ازیدی لکامپن پنابران دیجین و پرانی آخو وارن وان دبن کنترل داعش ده. شنگالی بهیوی بونه جبرسوا جیهانی لهمبر فرمانه بسریوان هاتی. و خودمت وی ام وگارین شنگال پا درگ نش جزلام خوشترا. اوه نجاره اکیه ازدی او کیمانین دین اولی لدورو برین وان لوی هریما پر آلوزا جیهانی دبنا آرمانجا جنوسایدی و جواکا نفنتوی بترسا اوه نجاره دعوی با. لوما امریکی حکومتا بغدای هاند دن کاری بکجبو نمرکزی کرنا دست حالات لوان هریمانو بهیس کرنا سیستم پاراستنا جواکن وان. Security formations organized from Iraq's religious minority communities. به دامزراندنا هزن اولهیه جه کیمانین اولی ین عراق را جه جواکن ازدی کریستیان و شبکان به هفکاریا لگل هزن عراقی یان پشمرگیان حتی لپاشروژه او هزن خودجهی جواکن خواب پارزنو او کیمانین اولی هست به آشتی و اولهیه بکن. امریکا نتوانی گرتی و چند ولاتین اوروپی تاوان کمالا دولتا اسلامی داعش لدجیوان و کیمانین دین اولی وکا جنوسایدی دایا ناسکرین. لی شنگالی لبندین بزانن کاکی وی بهای وی ویرانکاری بده. چه به افراندنا روشا کرهاتی جواگراندنا وان را یانجی بجزا کرنا تاوان باران و کسین بوین سدمی او فرمان بسریوان هاتی.
ئەو گازن دە هەری مەزن ji حکومەتên بەغدا û هەولێرê dikin ji ber ku wek pêwîst ew di hawara wan nehatin û herdû la barê berpirsyariyetiyê dêxin stoyê hev. پرۆژەیەکمان پێشکەش کرد بۆ بە جینۆساید ناساندنی تاوانی شنگال بەڵام بەداخەوە ئەوە نەکرا لە پەرلەمانی کوردستان بەڵام تا ئێستا ئەو هەوڵە جددیش نیراوەکە ئەو کێشەیە ئەو ڕێگریە بڕەوێتەوە لا بگرێ بۆ ئەوەی کە بتوانرێ دادگای لا هەیە ئەم کێشەیە بگرێتە ئەستۆ ئەویش ئەندام نەبوونی عێراقە لە ڕێکەوتنامەی ڕۆما. Li demê ku hêşta gelek ji erdê Şengalê dijîr kontrola Daeş de ye layenên siyasiyên çekdarên Kurdistanê ji desthilatê re li wir şerî dikin. Regaining power in Sinjar, restoring honor. Vegerandina desthilatê li Şengalê vegerandina kerametê ye ku hat ji destdan piştî pêşmerge jê Şengalê vekeşiyayîn. Ev e ji bo partî gelek giring e li nav Kurdistanê û li derve çunku tevaya civaka nêfnetewî wê dizane. Dîsan partî hez diket ku PKK li Şengalê sinûr derbas kirine, ne wek deverindî li herêmê. Wan avahîn mirî girtine û rahênanê bihêzin xwecihî dikin. Şengalî dibêjin jiyana hezaran zarok jin û xortan di fermana 3/8/2014 de navegerê û hêşta biryarên naskirina genosaydê dilê kes û karên wan hênik nekiriye. Dexîlê Şemo, Dengê Amerîka. تماشاواران هجا نها پیری ابراهیم سروکا فری یزدی فاوندیشن وقفه ازدین آزاد لستودیو ما لگل ما و امروز جواک ازدی بوره بافن پریت بخیراتی برنامه کردویزیون. گلک سپاس. ایرو سالبگیر دویه جسه تباخ 2014 حتی نها چه گوهرتن دربش ازدیاد چه بوده؟ خدای ام حمید زانن یعنی گلک ملت ما ازدین هو ویلکم بادنا الكردستاني قلق نو بترش 4000 وإنه هو اليونان داورنا أوروبا أم زانن يعني قلق إزدي خنقين يعني حتى إنه قلق إزيارنا حاجة كرن دنيا حمين هود بيجت يعني جنوسايدا يا تشتي بسري إزيا هاتي جنوسايدا بس وجدن يعني شنغال هنك داري شنغال وي رزقار كرنا بس حتى نوجي هيج داعش و دارو دور شنغالية بيجا ملتي ما نكارت بزفرتا مالي خوا باش تقول قالك دولت بك جنوسات قبول كرنا قالوا يعني هناك درفت زيارة فناكن وكي منك ورقرتنا بنابران اليكاريا درابي وريهابيليتاسيون درمان كرن بيجا قودنا أفا جنوسايدا هيج حتى نو تشيج زيارة نها تشكرن قودني تني فيجا أم وقي organization يه إزديا لازم برسيار بكن كام كارن تشيج زيارة بكن درجي خو بكن إزديارة يعني دولة حمي لازم دوري خو زيارة بكن چانكو بلكي إزدين كارن بزفنا مالي خو حتى بلكي 3 سال دنجي باشه هون وکی فری یزدی فاوندیشن هون کارن چی رنگی دکن حتی نه پروژه چی رنگی وکرنه ویجا ام بخوا امد کمپا خانگی دا شولت کن ام هاریکاریا کچکات کن هاریکاریا زاروگات کن درس انگلیزی دنا بروانی کمپیوتری درس خیاطی دا روز هبت او بخوا کارن شخور شولت بکن باش هنجي ام تختوري نفسي انجلترا ام تينا كردستاني دا هاريكاريا از جابكن و يعني بنفسي هاريكاريا از جابكن باش هنجي ام تشنا دور دولة اوروبا الامريكا ام حاولت كن دنجي وان بقى هنا حكمتها و ام ما Free Yazidi Foundation وجي يازا organization بهفرة ملفي إزديا جهاندنا ICC. دادگاه تمام یا نام نتوی. بله. باشه هون چه هبی دکن جبه دادگاه درکبه؟ يعني داروج يعني أفداعش إنه شنو تن هنجي هولندينا هنجي ألمانيا هنجي أمريكينا فرنسي مدفيت روج هبت يعني أمروفا نبذرنا دولتي خو ويعني حتشوفي تشك شنا بويا.
لازم روج جوان يعني ازديار اف مروفه بكمنت حفسيده اجبر چانكو جينوسايد بسري ازديار كرن بله ایش بيجي تقول هونتين امريكا والولايات الاوروبيه ایش بيجي لبرقصر سبي تشالاكيا وهي مون وخستنه اذا قسم هناك جبوت تماشوان المبعثه في يكش بكي بله يعني هذا تشكز بكارد ورد ايفاري ساعه هشت امل برقصر سبي سكننا امي هر كسي هبت امي شمعه خوفي كنا هلكنا اجبر ملتي ما اوه کسی هاتی کشتن چون کنه بونه 2 سال و هیچ تشیش ملت مرنا هاجه کرن 3200 کچ و بترجی و دست داعش دنا و کس برسوانا کد یعنی جبروی که امیچنا برداری قصر باشه چه هرکس سرگوتون ده هرکس پیشکری ازدیاد که چه ما ده کریار ده عمل ده تو بیچ کسی نکر یعنی سبب یکی چیه خدي از نزانم چما اجمر يعني ازجار زحمته ما قالك دنگنين الدنيا حمي حتى دنگ ما بقايش تدرجي نهوج نوغا ام بشتي افرمانه بسري ما هاتيش نوغا ما حوله كريا ام بكارن دنگ خو بقى هنا درجي چنگو ام لازمه دنگ ملت خوي ازدي بقى هنا درجي باشه هناك جرخنه هناك رخصترن ازدي نيه قرتينه هناك پرچه تو لگل وين يريني قالوا ازدي نكر هذا خبكن يك دنگ خبكن يك خدي ام هر اجبامن اما حولتكن امو ازدي حمي يعني ام ايكن ام بكارن هاري كارن ملتي خبكن قالك ازدي بين زحمت از نزان مش برچ بس يعني بيت ام بر خبدنا افرمانه وز بسري ما هاتي دنگ ما تشيا ما تشدويت وحمي دنگ خبكنا ايك اجبروك جي اج ايرورا اج سي هيفا هشرا ام بيجن هاشتاج remember 3 August هر كسي ازدي هر كسي الدنيا لازم في هاشتاج استعمال بكت دا دنگ ما بقى تدري برسا من داوي جاب تايبتيش جواتا نرمتي او بي تايبتيش كردان داخوزا تشي بكي ازدي بكي كچك ازدي چه دخوازي جوان از تخوازم اج حمي ملت يعني تعدل ازديان نكن تعدي بس بلا ازدي بخو بيجن كا ازدي يعني تشاود فين جانا خو in the future يعني پیشیا مده ام چاو جانا خو ریو ببن شنگال بلا دست ازدیاده بد بلا يعني دنگگی ما هبت ات پرلمانه ده يعني دا روج تشتي هوسه فرمانه هوسه دي بسري ما نيت دام بكان زوجة هاريكا ملتي خو بكن ونا 2 ساله طول بكت حتى يعني هسي مروفي ما الوان دارا غنيبونا كس برسيار ناكت كام چاو بكن ايرو باشه پریم گرک سپاس دکن د بروجا خمگین ده اشاته و اش جواک از دی پارو دکن تماشاوان هجر سر ناوی و سپاسیا میوانه خو برس پری ابراهیم دکن کول گل مبو و گلک سپاس ل آمده جی کو بیشک جی پنابرین شنگال لدمینه چند برنامه تایبت لسر سالوگرا مالورانی سر کردن ازدی هبون لآمدش بود یمین سالوگرا کمکوژیا ازدیان شنگالج آریه داعشه چندین چالاکیاتن درخستن یک شوانجی چالاکیا بدنگی بو کش آریه پلتفرما جبوجنن تن رکشاندن هاتیا وکرن هاتل درخستن ایرو حوالین ما پک سرسالا شهیدن ما داین الکمبه ما ورا بوینا مگلک البیراوان هینم مگلک جی میمونن اشتيك ما مثلا في مثلا دولة تاج درامش في دري خنا كف دسالة كامل في دري بسري قبحتاينا وداكو خشكين ما هم دسي داعش دينا وكاتين ما هم اغتصاب كرينا ومثلا زارين ما هم سرجيكينا وبابو براين ما كان بيفهموا مثل مثلا هكا دولة حسام ما بكنتش تاكيش مرة بكن نهانا كش دهفرنا شكرنا دكوريت فيم هردو براي كدلو فادا القديار داكو خشكا سر سيرداني وبراي خبيها دانا حكيش هر دوشن دار مشكل تني ما نزارو خلاص شيت دوبا قريت منا هر دو برايدي كناش دوبا تسغرا وانا شكرناش دوبا جافين مزوانا نو رجع فرماني سي لو فادا ايه كچي كشتن وبراي وليفا غرا او جبرنو هاتان هانينا پشتی چالاکی داخویانی چپمنی جهات تاین پارلمانتر HDP فلک نازوجا کو اوجی ازیدیه داخویانی بکردو خند و آنیز ماکو حتی یک جنک شید دست داعش دا دیل به تکوشینوان را نوسته فرمانا به دست داعش یا لمبر ازیدیان هاتیه کرن دن ما پسپرا بوریده جهیلا دسته که تایبت
یا یکیتین نتوان هاتین اسکرین بینی کرنا وان دست آویتین و işkencin بسر و بر ریل کمکوژین جنان بکریه هێژای گوتنەیە کورد هەمان ڕۆژێدا لە کەمپا ئەزیدیان ژی چەندین بەرنامەیە یادکردنەی وەرن دارخستن خەجیجان فارقین دەنگی ئەمریکا ئامێد Ji bo savagera duyemîniya komkujiya Şengalê ezîdî li her derê vê roja reş bibîrtînin li dihokê di kampê penaberan de kombûnê pêk hat. Peyamnerê me Salam Belayî li vir bû û raportek amade kir. Du salan bizerkara sata Şengalê. Berê du salan wek evro bi hizaran kes ji xelkê Şengalê û Mîsl û derdorên Mîsl toşî derbederî û kuştin û girtinê bûn. Bihatina çekdarên Dewleta İslamî Daeş bû wan deveran. Vê bûyerê lê tev cîhanê deng veda. Bi vê bîreweriyê gelek bizav û çalakiyên cor bi cor li kempên awaron û tuholan ve hatin encamdan. Bi borîna du salan ser vê karesatê awareyên Şingal li kempa şariya xervebûnek cemawerî encam da. Bi borîna du salan ser vê karesata Şingalê awaran çi peyam hene bo raya giştiya cîhanî û tev mirovatiyê hend awara li ber germê û bi dilek şikestî bû dengê Amerîka axivî. Ev du sal ser me ve derbas bûn bi xemû govan û girî û nexweşî û daxwaza me heyekê carî بس مخطوفات دست داعش دكتو وجند ما وخورتين ما دست داعش ده بس روجك المفجرين أبدو سالات يستر شافين ما دنا ما رشي يوان وأمنا خوشي ديدا أمنا قدين شاوا أبدو سالا أول دست دوان داعش هذا وان دجمناتا أو كارن بجرين وحركتك بلا خو بخيليني وقت الدست داعش ده كاتش حالي ويا وهر يكي تشتك جيبه ما تفيش مرة بك وكاتشك أخو خشكك أخويا بلا بخيليني وقت أو كاتشاوي أو خشكاوي الدست داعش ده كاتش حالي ويبو وكاتش دست دوی هات داخواز ما هر بری بس مخطوفات و مخطوفین مل دست داعش دل ما وگرین روزه که ها ما هيا أفاد السالة كاري ساعات أسرع شنقال مدري أفكاشكو وخورتي إدما وبيك همو دس 11 دركبن ودمجا خوش يعني شنقار زقار بدورو بري شنقار همو وأمشي شنسر ملكو مالي خوا وداخواز ما هيا كارثة أفشر العراقي كردستاني همو رابي وبيا خوشي وما خيرش خديت خوشي بي. 2 سال بسر کاراساتا شنگاله و 1 سال با آزاد کرنا شنگاله. لی تاکو ایرو تنه 25 مال چوینه شنگال چونکه ویران بویا و خدمت گزاری لی نیننو هشتا دور ادبن مترسیا هیرشان دای اجلای داعش و سلام بالای دنگ امریکا دخواد. Li bajêr Stenbolê jî bîranînekî taybet ji bo qurbaniyên sê tebaxê hebû û donerên civakê Alevî jî dengê xwe gihandin jinên Kurd û qetlîama Şengalê şermezar kirin. Li sê tebaxa 2014 de bêrîşa Daişê li Şengalê komkujiyekî mezin pêk hat. Li vê êrişê de bi hezaran kes ji hêla Daişê ve hatin kuştin. Li salberê bi têketina Daişê ya Şengalê gundê êzîdiyên hatin wêran kirin, mêrê êzîdî hatin kuştin, desta ser jin û zarokên êzîdî û wan li bazaran wek xulan firotin. Destavêtina li ser jinên êzîdî û zarokên ku destê wan de ne bi zordarî li tarîqetan perwerde dikin. Bi hezaran êzîdî li ser zilma Daişê de ji cî û warê xwe berdan û di kampê penaberan de dimînin. Li Stenbolê înisiyatîfa jinan ji bo salvegera komkujiya Şengalê li kolana îstiklal ya Taksimê çalakiyek li darxistin. Çalakiya bi navê ji bo jinê êzîdî xulekek bêdengî di heman demê de li hemû cîhanê pêk hat. Her wiha Federasyona Alevî Bektaşî, KJA, jinên HDP û saziyên jinan jî beşdarî çalakiyê bûn. Jin bi kirasên xwe spî ku sembola azadiyê li xwe kirin û daxwaza sê tebaxek ku bibe roja çalakiya qirkirina jinê û têkujina li hember qirkirina navneteweyî kirin. Her wiha di çalakiya de endama KJAyê Şefak Özanlî axivî. Kadınlar olarak Em li hember Daişê û li hember hemû zorbaziyan, li hember hemû zilman û li hember destavêtina û acizkirina jinê em ê bibin yek û têkoşinê wê bi hev re bidin. bu çete hem hayat Ev rêxistina ha hem dijminê jiyanê ne hem dijminê aramiyê ne jin di destê wan de bûne kûla û di bazaran de tên firotin. Ev dijminê mirovahiyê ne divê hemû cîhan parastina jinên êzîdî bike. Hêja bîrxistinê ku sedan jinên êzîdî hê di destê Daişê de ne û gelek êzîdî hê nikarin vegerin cî warê xwe û di kampa de dimînin. Sozan Yaşar
دنگ امریکا استانبول. تماشاوان هجا خلک کورد لباجار افرینی تبلی مشکی بون جبو بالی بکشنین سر رفش ربر کورد زندانگر عبدالله جلان گو مالبات و پارازرین وی بخمن لسر ویا تندوریستی ددمکی ده کو کس نکاره سردان وی بکه آلگرین öcalan لسر سرانسری جیهانی چالاکیان لدارخستن و داخواز جه حکمتا ترکیه کرن کو جبو رفش زنداناوی باشتر بکن مشه افرینی جه پارکی جوه کمپانا پشکرتن آویه هم خلق هم جی برپرسین کانتونا افرینی و آلگرین پارتین سیاسیین دن جی beşdari ve meşe bun. Serokkomali Türkiye dubara dibêje derbeya 15 tebağeya ne serketî li derveyî welat hatiye plankirin û dibêje welatên Rojava piştgirê didin terorî û li keleka derbekaran disekînin. Her wiha Erdogan ji Amerîka daxwaza radestkirina Fethullah Gulen kir di hûrbûnî di vê raportê de ye. Karvidestên Amerîka bersiva Serokkomarê Tirkiyedan derbarê gunehbarkirina welatên Rojava bi piştevanîkirina kûdeta leşkerî ya mehaborî û mêhvandarîkirina oldarê Tirk Fethullah Gulen li Amerîka. Wezareta Derve ya Amerîka ragihand helbet Serok Erdogan azad e li diyarkirina boçûn û bêhêvîbûna xwe bi awayekê ku ew dibînit ya durist e. û radestkirina Gulen proseka qanûnî ye. Ya ez dizanim hejmareka dokûmentaniyên hatîne wergirtin. Ez nizanim çendin. Lê lêkolîn li ser wan dokûmentanên têne kirin. û ez bawer nakim biryar li ser vegerandin yan nevegerandina Gulen hat bîte dan. Erdogan di gotarekê da rastewxû bi zarevekî tund daxwaz ji welatên yekgirtiyên Amerîka kir îmamê Tirk radestî Tirkiye bikit ew ê gunehbar bi pêkînana kûdeta leşkerî. Bizden bunca teröristler istediniz. Hewa daxwaza vegerandina hejmareka zora terorîstan kir. Me daxwaza dokûmentan derbarê terorîstan nekir. Me got eger Amerîka daxwaza terorîstekî bike gulgirtîxaneka Tirkiye daye bila bête hinartin. Fethullah Gulen ya 75 salî bû demê pitir ji 15 salan li Amerîka dijît û her dem haşa kiriye dest di kûdeta Tirkiye da hebet. Karvidestên Tirkiye dibêjin ewa desteya duê ya dokûmentan radestî Amerîka kirin û merema seredana vê dawiyê ya endamên Perlemanê Tirkiye bû Washington vegerandina Gulen e bû Tirkiye. Eger Washington Gulan ve negerine Tirkiye pirs bi tenê nabe pirsa têkiliyên her du welatan. Vêyekê peywendiyeke baş bi aramiya herêmê heye. Di demekê da hevrekiya desthilatê di bilindtirîn as de ye. Kesê berpirs li dor kudetaya bixwîn li welatekî hevalbend e û eger ji Amerîka revî helbet ev yek nayê pejirandin. Serokê hêzên hevbeşên leşkerê Amerîka Joseph Dunford di vê hefteyê da seredana Tirkiye kirbû û digel Serokvezîr Bin Elî Yildirim kombû. Merema seredanê hevkariya Amerîka û Tirkiye bû hember hevrikiyên herêmê û siskirina girjiya siyasî. Lê digel van bûyeran piştevaniya hikûmeta Tirkiye û dijminahiya Amerîka hevdem digel seredana Joseph Dunford di nav Tirkiye da bihêztir dibe. Xwe nîşanderên Tirk li berdem balyozxana Amerîka li Enqere li hev hatin û dirûjmên wan ew bûn ku Amerîka dixwaze Tirkiye dagîr bike. Amerîka dixwaze Tirkiye bike kampa xwe. Wekû Tirkiyên niştimanperwer û şoreşger em dixwazin hêleke berevanî dirust bikin. Em dixwazin Amerîka li Tirkiye nemîne. Em piştevaniya armanca şoreşa Kemal Atatürk dikin. Ji ber wisa em îro li virin. Karvidestên Tirkiye dibêjin normalkirina peywendiyên Tirkiye û Amerîka li ser vegerandina Fethullah Gulen dimînet. Lê şarêza bawer dikin pirsa Gulen dawiye bi tengaviya siyasî Tirkiye nayînet. Xalid Fettah, dengê Amerîka. تماشاوانان دلال لگور نوچه که نو گهشه دستمه پلیس وگاستن واشنطن دی سی پایتخت واشنطن دی سی پلیس که وان به نام نیکلس یانگ دست سر کریه به صدام کو او آگاهی دشیناج رقصنا تروریست داعش را در رگاهدن کو او کس نزدیک 5 سالان در بجاودری پلیس آندایه و سال 2011 ده دو جار توی لیبیایه و گوتیه کو صدام وی ابو کو او وی دخواست قذافی جه دستهات بینخاره در رگاهندن کو وکی گمانبارن و داویه کو پیشکری دادن داعش او کس جی ویرجینیایه و علیه قدم ویجی یکی این پرستنا گل YPG دو سشم رگاهند کو دو شهروان دلخوازین جبلات روجاوایی و شهر دیج داعش ده جانخواج دستانه
YPG ragahand ko din Carl Evans İngiliz ku bi navê gîvara dahat nasîn di 21 Tirmehê li minbîçe jiyanê xwe hinda kiriye. Daxuyaniya YPG de dizanîn ku şervanê din jî Martin Grudine Slovaniyê ku bi navê Rodî Çekdar dahat naskirin û ew jî di 27 meha çûyî de her li minbîçe jiyanê xwe ji dest daye. YPG di daxuyaniya de sersaxî ji malbatên wan re dixwaze û soza berdewamkirina şerê dijî Daişê dide. Hejayê Birxistinê ku meha borî jî dilxwazekî din ya YPG'ye Amerîkî bi navê Jonathan Levi Shirley li minbîçe jiyanê xwe ji dest dabû. Temeşanên hêja karkerên saziyê mirovahî li Helebê dibêjin roja şemiyê helikopterek çekên kîmyewî avêtiye li ser taxekî li bajarê Helebê de. Li gor agahiyên davî 3 kes di encama vê êrişî de hatine kuştin ku piraniye wan zarok û jinin. Ev dibêjin êriş piştê ku helikopterekî Rûsî ji aliyê serhilderên ve hate xistin çêbûye. Li gor ajansa Tasya Rûsî peyvdarê Kremlin Dmitri Peskov got vî çi agahîninin li gor wan îdiayan ku dibêjin Rusya di piştê vê êrişî de ye. Tî şoreveja aliyê hikûmeta Sûriyê de di vê derbarê de nehatiye. Netewên Yekbûyî texmîn dikin ku bêhtirî 45 milyon penaber li seranser cîhanê hene. Heta niha awat Alsîrya yek ji wan bû piştî demekî dirêj jiyana penaberiyê niha davî vî cihek heye ku navê wî bike welatê xwe. Pirtir agahî di vê raportê de ye. Elward Alsûrya ve nêzî 5 sala benda vê rojê ye. Ew du kurên wî bi 8 kesên din re roja serxwebûna Amerîkê bûn hemalatiya Amerîka. îro rojbûna min e. Du rojbûnên min hebûn ya yekê dema li Iraqê ji dayîk bûm û ya duê îroya roja ez bûyma welatiyê Amerîka. Elward wek penaberek Filistînî li Iraqê dayîk bûye û ew tu cara nebûye hemalatiya tu devleta. Dema ez ji testa hemwelatiyê derbas bûm ez giriyam. Ji ber ku xewna min ya 58 salan bû rast. Demek dirêj li benda îro bûm. Firojgehek ya wî li Iraqê hebû. 2003 wexta şerê Iraqê dest pê kir wî dest ji hiwarê xwe berda. Dema min deriyê mala xwe li Iraqê vet kir min tarmên mirovan didîtin. Dema diçûm dukana xwe laşên mirovan li ser cada bûn ew nejiyan bû. Hevbarê firojgeha wî di şerê Iraqê de hat kuştin. Piştî wê jina Elwar jî hat birîndar kirin. Wî demê Elwar biryar da ku ji Iraqê derbikeve. Min hemî tiştên xwe dawî kirin. Min kar û pereyên xwe ji dest danim. Min hewl da ez du kurên xwe qurtal bikem û wan biparêzim. Ew 3 salûnîv li kampekya penaberan li Sûriye cih bûye. Ew zarokên wî rûbirûya astengên gelek giran hatîne li vê kampê. Ew malbata wî berê 6 sala bi programekya penaberan ya Wezareta Derve Amerîka hatîne Amerîka. Ez nizanim çima, lê dema hatîm Amerîka tiştek ket dilê min û min got ev welatê min e. Dema hat Amerîka wî di marketekê de dest pê kar kir. Di heman demê de ji kurekê wî jî di marketê de kar dike. Ev kar bala min dikişîne. Ez dixwazim alîkariya min bigehe Amerîka. Ji ber ku wan ez kirim welatiyên xwe. Piştî ew bûn hemelatiyên Amerîka, ew kurên wî çûn pasaportên xwe bistînin. Ev cara yekemîn we pasaport hene. Ez nizanim kanê heta kengî de jiyana min berdewam be. Heta roja min ya dawî li vî welatî ez dixwazim ji wan ra kar bikim. Elward û malbata wî niha di mala xwe de di rewşek aram da berdewamê jiyana xwe dike. Arama car dengê Amerîka. Temaşevaran Delal ev bû Kurdizyona ve heftê ku hat ser ekranên Özgürgün TV. Em bihêvîne ku bername be dilê ve bû. Nêrîn, rexne û pêşniyarên xwe bi rêya mail, Facebook û Twitter ji me re binivîsin. Heta carekê din biminin di xweşiyê de xatirê ve. Biminin bi xweşî de êwar baş.